mubango wetu wa michi ni of course ana tuinambere kwa tukirikana na ndagitari wa miji tukainambere kwa tukiala wakirira bwa tukainambere kwa tuikaraga ndani ya miji yetu na mantumage kabumba tumana tuinambere kwa tukitho makuma na mubango uyu wa michi ni ala tukiagira ati wo turaithite na muji okuinambere kwa ukiwataga maurutano magana ona ma kuona ati mujuiwa ku karabaya na tugire utimu juthe na by the way lakini kulingana na watu kainambere kwa tuitarawa twathingatira yetu kainambere kwigikara bwega na mantu monde makethwa mari sasa muthenya we muthe tukainambere kwa tukeragia kana tukeragia mantu makoneni na kwaraniria ndeni ya family ari kwaraniria kwendekana ndeni ya family kwaraniria ukawara ndeni ya muji na hata muji uyu umba ukara ibino tukwaraniria kwa gitumi ndeni ya family twena ndagitari wetu wa miji yantu cionde chenjumatu watu eno mutumiki wa mwathani karibu sana mtumishi igwega no tubwa kuona kanya kairi thank you so much kengo twinambere kwa tukianagira karibu sana kende mulibiri wa Meru TV na kengo tukainambere kwa tukianagira bwega thank you so much ngochokia kadha no tubwa mbere bwa utongeria bwa Meru TV na Dhiri FM na ingukala murungu no tubwa kwela na the opportunity no tubwa kutengo gitulitaga tutetikirite murungu itakoraja tutoliwa karibuni baraba ntegete kuma Isiolo bantegete kuma tere mwanya undu bakurigaria ni ati kipindi giki kuri andana bali Kiambu undu gwetagwa Ruthigeti etagwa Rose Gate ni mwikono Ruthigeti so kero leo lint kwembere etagwa Pastor Julius Babu na ingukala murungu no mpete kanya kakagya na bomba kwaria na families mantu jege menye na communication and approach na lwa mugikyo ngona kwariria kana kwaraniria na ule mtu ambaye ya mwenzake approach ni ule ambaye mtu na communication yuaria na mbele tutire atakuraja ndienda kuromba na mantu jaja bandu yatagia murungu na tumba gutakuraja yetu endelea Jesu gatorome ibwega mwathani itugutia itukunenenya no kutharima no turi mwega tukia katho chionde murungu igitine gyaku kionene mathithe yaku ja manene itugutia wega bwaku bwa Kenya ukirwa no ronene wa Kenya murungu twina katho no tugwa igitari kai yatwithire tukundira tukunda kuturiaja itugutia rieto ryaku no tugatwa umenyo na ume nenyangu kinteto chia umenyo ro watwa kenda twaria iga change ya michie na iga change ya miturire yetu na tukiyonde tugakumiria rieto ryaku ibwega murungu no tura wajitu kinya twenderete akora michira ya jitu murungu igachokanira no tumwathani gwachokanagirira ara kunda kwako kutikwa ngaratani no tugukumbaria rieto ryaku ibwega no ntu wega gwakubukaga bara mana atwi bitukwarinya mitambo yetu yonde aria kuonwa tukorega any kind of failure twatangaza murungu watudiriria mantu jatu karibu wega na turugakumiria rieto ryaku rieto rya Jesu ni twaromba na gwitikia amen thank you so much na ingukala murungu communication according to my dictionary it is exchanging of information or speaking to each other or receiving information kwaraniria injere kujukia mtomwana ira muntu unge akwenda gukwira na umetagia muntu muchokia wina lot of wisdom nikenda komba guchokia na umenyo muntu there are so many people bali ngira very far but the way they speak ura baragia tutiganenya na family muno na families nyabere tutonyagi families kuri antu baandikirwo tiri na barabutwa tu no to just about their communication boraba kwari the way they approach the customers the way they communicate to the customers mongera tu kinyate ngirono antu naro batebuta wa mugena kwero eta mwale arokero gukirerwa mugene kunyia eta njato gagwita mugero kuja na kila kikarenda na kendewo name band communication name band approach to the customers so kirimo gira chonde turitaga kuri no twitaga nyaki mandaktari nje tutego gato ari nyaki rione the family kunya twitaga ki mandaktari ukona kuri daktari uri aje bakwenda abahudumia
na kungi watonya especially kwiro aliambika gwinya ndari ndezi bakiaria especially my wife lirane ta maternity imagine mtu ana labor pain na daktari emwira ukeja kuigithia otiere tioro kugwa murimo ngakwine twari na wali. So in some cases it is better to understand that good communication it is very good. Ndatombirie kuthoma rutato rwende na yukuria Juno 15 mustari wa mbele na jwa hili let be our anchor scripture today kenda tumba gweta kwa na mpwe ula kuomeka rieto ya Yesu Kristo. Yes. Juno 15 verse number 1. Juno 15 verse number 1 kidogo tu eno wetebula tukuke 15 verse number 1 bukule mwandani lilitwera tiri icokio tuna njira ya kwenyia ilitumaga muthuro ukawa indi kugondokero ikumbuthoraga muthuro rurime rwa muntu ari na ume rwaragia mantu ma umenyo indi kanywa ka muntu umuritu garagia wa. Thank you. Kimiru gietu ya centro kirigwa gucokia untu na njira ya kunyinya nigutauraga muthuro indi ruteto rwa kuthangana nirurumukagia muthuro rumero bara bome rugwetaga umenyo obwega indi kanywa kabia kaumaga rugo. Now mwandiki wa Juno jawe mtu gwetwa Solomon, this man was very wise in a way that itubatere jantu braba mamandiko kukarakara twigoma biyugo bira mutu mukuru wariti Biblia riuga gucokia untu na njira ya kwinyia ni gutauraga muthuro indi rutato rwa kuthangana kumagia kaiga muthuro. I mean so muntu uria wije approach, muntu uria wije ku communicate na humbleness. By the way, kwinyia it is like a certificate of success. Tieta boragwa that kind of a thing. No muntu uria wonde winyagia na rijaga the fruit of greatness. Na muntu uria chokageria na gagakiria kwenda. Now katuchokage families tumekire antu nande mbende kuga atiri kuri antu baije kuitha game so much either ime riri bari ne courtship kana riri bakugambania mbere gitari kinyara gutia kugurana both parties. Yes. Arinde no akarira muraika aman no akarira muraika but gwikire ithete ndene akinya gitari aore kuida kugwira bare amwe kana no bambanirie bakari bwega a man is so good, a woman is so good. They embody communication ekaretu yetu twita familiarity bakamenyaniria in a way that nkuona shule ya mono ndina miaka 14 nkiona mtu mmoja achoka nja so kutike ndo kigeni nyaka mwaliri ora kwenda. But now there is something that I want to tell you on a family. Gutike tumi kia gutuma your spouse kana muchole mkali mukoro kana mwekoro atuma the partner atura in hell whereas ali ndi urune na kabangiite kurega kukara no wega kuri na gitumi ya kumenya rwaye rwega ino tumaga miturire yetu ikara wega rwaje rwega ruchenjagia even atmosphere. Now let us start with approach. Approach ni ndo kaya communication tira kimero na toka ugate toka approach ugate. So approach kana ore wambageria muntu ikukomanisha kira yetete kuma nyumene yao kira gikaranirwa ikyo gikamini no ndo number 1 we are so busy in our generation. And generation yetu is so busy but now at the end of it ituchokaga nyomba yetu nja kethiri mwakone nkaraga kethani uteri ndene okera mpandikirikari de mwalimu ndi crack ndine ndende mutangazaji famenasi at the end of the day ngachokanja. Nkethira nao muntu no tindete gutwira we na jukumu cia ng'ombe na mwana kumuchumbura but now kuchoka gwetu amwe kubati guchokia happiness. No, one of the things that I want to say is
na haya tukaraga mwakone miaka ekwenga nona mbitangite ngugi mithimba mwanya mwanya imbithirite ndi ndereva imbithirite ndi mubundi mwakone imbithirite ndi gundu mwanya kwa ngukugigine na some of them I remember moja mwakone kwiro rumagoka rumaniru nyana mamio no gachoko kali with some languages itabu but now utematiuka mata these things uchikia gwakunja. There are some people kuri arume baura wone arume bangi bageta kure kurubao kuri arume baruma wone akurubangi na au na bamwe berumo na reality ogeta kutorikiria mwe kurubaru. But now approach Orioka ukaambiria your partner when he comes or she comes they are going gutrona the whole day approach you got atire na aru itwagire njira ya approach nyamere mukuru kinya we have phones bini biko muntu na mwezi wa choko kaire kana gato atariria mukuru we nete mwakone ete mugine mwanya mwanya china charities atamuri meshinda aje bini biko yako kana kuri yako ngwariria thai mukuru ina atukia kinyanya nyamuri zangi uko wapi kuri anto kwariria thai in a way that kinyora wetaka mukuru approach. How do you call your husband? How do you call your wife? By the way, in approach marito ya gwetanaga mbere bugurana kana ri gwagurana mbere buja kana ijo ya bati kuendelea mwana ate bati kuja kujukia love in the family. One of the things that has come to bring an approach ile ya mwago kwa alugeta kimani tio kwera na mwana kwa ya ugura kinya class 4 5 gutire kali ile mwana kwa gweta kimani mwana abati kwa kukura akiga kwa mina wa mina yeta gere marito da mega darling sweetheart na all those things. But now approach ke ya kura good approach communication is bad ora to ambana area the way we receive each other then wa family here that office how do you receive workers, how do you receive your wife ndo kule wanja betaka kuliongera kuruba office na kana kuruba aichira bora bere kumara because the approach is not good the approach is not going well. Now ekeda kudanke office na tuanke nera kuona my wife akuja kondiongere it's a privilege ngera my colleague mwere kumara ngaichira rungura kemera jonge walinge ndimo augete mbera kumara mwere ni kumara auga mulingire ndimo menyarare yari da rungura kemera mwekuru ageta kutegera ona hia aja ni umara aweta so tekiongo ndira mona wamero ndivimo ya kulera na ije ringitonia mukuru wawe so approach is very important. Biblia ilikuwa mtorea uchoka yamanto wana kuinyinya na nyinya ya modoro. And another thing, Romans chapter number 13 verse 7, you can give honor to who deserves. Nenkera geteo ulio gekebatara. So there is God's family protocol. There is God's family planning. A way that I can say that kulingana na Mungu, Mukuru is the head of the house. Mwekuru is the junior. Any yet about you to in a way that they can rape, like can have casts. Mwekuru, Mukuru, Grandma to judge again Torako Batere. Biblia you can enkera baba kwa geteo keo. No many 80% yarume they need to be honored. Mwe mwana mweje wale alio kamona. Kinyari wa atia kama mwana mweje wana family. Okay na kumitidia ngogea kuingoge akifanya kazi kidogo msifu kwa kile amefanya. So arume benda antoka kwa recognize as the man of the house. Regardless of what is happening. Ikiwa atoma mtu wetu Sara etaka Abraham my lord. Tino ndo wako hivyo kinyata. Ino ndo wengo na mwete I will honor this man. My communication, my approach to this person will be unique. Inkobanga tino ndo wako kinyirwa eko nabo ndikire zende ndo kwirate kwa nyeri wa husband boyga tino ndo kolekea kumutiti boyga tino ndo kolekea men are the same to men kwa nyeri wa kubwa ndo kule akuru na monkali ya kinyanja kutambulike mzee amefika
mwanka moriwe either the name of your spouse umweta abwe jo hoja no ya ninge bokeru anje now are you coming to fight or what are you coming to si usually watu hali what in that is now the way you if you are received ino ndokore yantu bamba iminyana kulala mwera lakini the attitude ya change those things wena mwe so good ubukwira mwanka mwera gokeria kuringa hali akwera tuchoke ukomweria mbere iro kunywa kana ichai ukwenda ne atokwenda kuthithia mbere man you take them you took them for granted kuno ole toke ukaria koro mtu mbara no mtu wa kinya kimbere ona kiro wambirwa nakyo kwikwa ng'ombe na kuinya ng'ombe kirutoria ng'ombe ile ni hata itenyiri monge kabindi mwekureke wakinyala cha kucha kuja akatoa tumbe akorora ng'ombe kanira no mtu ogeza wenda kuona imbike umonge kainywa so watweka nande watweka ndo bakuna ndete ya want to receive you as the father they are receiving you as the master in a way that they are not happy when you come ndo leo kinyake wewe no ukagua cyo kuria nditangie nikere ate niki mwana atereria au mwaki mwana kukuthithia now all things na kindu gangu anakwera family kwena nguge mwana na kwena nguge your spouse before we speak about communication ndenda kugatire ukare kepe mono kire ana baba amenya kwithithia mandu atwika mboga ya ugomero uzuria mwene ana nguge no mwene ana hali no ndo mbere ana bawe ya bawe so ngundi nabo umwe mukurukigo mukuru kuno ori mbere mukuru kuno ori mbere so mwana atebati kwa egemeo kana kintu kionda kira kibati kudhukia communication in the house ino ndo muntu no endela atena aina mandu yangi ya kuthithia no ndo let's see like for example ekurubeto bwana family mwekuru jana ndito luela merene mini obas o au sitting no mede no ngasiri no tomato tukudiro na kuona TV wethe mwekuru na kuona TV na kuonkia mwana kitongoro kiriko kanelia leriko na no tara muchere na ndo murume ale dimone na ero antegereria approach akerito kwithongania kana maidia antegereria riu rigetika akambise na yari getikorwa the way he is going to speak as long as imuka ugotegwa now rira tukandu beto value au no kuyita bwana family rira kamwe ku value ile mugatere ile yo mweka kikundi negea kana ntukuri na katukundi tukarato uga mokote kiambira mwe tumurume otikiambira your spouse tento murume you are loving husband your spouse temuka it is your loving wife so itubatere gutethania kuri bamwe nya approach kuhuka na communication ino ndukuri no majukumu yari kiriro one person kinyato mantu daro bati gutethia kuri mugoro twaragia noe yana ndira imukuru wonoki ambira paza makosa ndara ntemenya kuthithia iye tongoro mukate meonga mata wana nteke garura kabake rongori yani amiri na mwana atetonga amira gutikia thithia zironga zia kuma gurina ciawe na letere muchere na letere ya bagati kuria so una itamugiu ciawe amira mukage dogunengera ngugichionde kago karaira ala so kwena slogan ya some people like those people in Meru and jabo wale Meru para bate wetekiania na mwe korona tena in the family kuri no communication yedo kina badenda nijibo okuthithia kithimi mbere weta ki medicine ino ndo odeme okundwa dawa ote na cause no to the cause of lack of good communication ni kuya kile manto amenye mono kwa family tuge for example muntu atire ni nyako ile muntu bame yango ubu ko yawo chamukiya roji ote muwazire nyako ana no alamba. How do you believe that the communication is going to be good? It's you. Ni atokumbira waliro kagarongi wakeria mwankora mwana kama mara mwana ile rabe kwe kwambi na utaku huko dhidi uko kwa simu taku huko dhidi wa TV ne wewe watire tani itambuda so ni hata communication yekagwa eke jakudera mndonge
utimujukiria mwana utimuteria kiwa kuthithagia na wieko ikubatere kutha kwina sense ya cleanness. Last Friday but one to araya mandu ya cleanness kuri wangi na boinya kana kau kenda communication yeguka mugoro akaraya ndu bora nenkaro gakari kena mitombo mwaka kiongo kena nkima chero ukire na pampas yumagiri 7 hours so mugoro akayoka watakirwa nienda mpendete to anaja so we have to balance some things mbele communication kuri andu baigora jeno ndu bakira kiyete kuthithika ikuno ndu bakira kiyete kuthithika kuthithika ino ndu tiambo mbakoira kitchen 2 times mbele ukilithagia na kibura no njoka mbele kitchen ni uru kadeni ngona kore yo na communication ni kana kwa so nenda kugate in some areas itugatere kuitha na arakunde ndwarikaraga ile tiretaga band communication in our families kenda tumba gwita bwega iyo twenera Yesu Kristo ndenda tuthoma era tuthoma Juno 18 mstari wa 13 tombe tuthome 12:18 Biblia yako ya kitherakerio gatiri rwari wa mpwempwe muntaga taroyo ende rurime rwa muntu umugi ruretaga kuolwa yes kuri wa araya rwa mpwempwe rukarinda bamunte rwa rucio ende rumero muntu mume niria injega kuri antu bendaga kwati bangi intentionally kokathithia kwani utadu kuri antu bakwati bangi na band communication nonto wa financial levels please mbecha ile tie family netechia muntu umwe ichia 2 people in the family kuri antu bakinyirerwe kana bagura na with a lot of love lakini nonto wa status cha one family either family ba mwale ina thina either family ba muthaka ina thina the way mwale aiya muthaka so long as no the breadwinner noe uretaga bia kuria methene kana muthaka na chio magia ibe financial level mwe kurwe iguru itumage akamwira kwina yo ngeta wa wote nkoro wake kuringa so avelo bete ukethera kwina muntu kuri na ntu very very joyous by very numerous they can make people laugh lakini spouse yo wewe ile maitie mejawe etagiro kajeri ukenete muno agurio kuthia gute ungi mo gutikerie kwira antu no kio na ndio kethera muntu wakenaga muntu wale a lot of joy muntu wandete kuwata antu geni na kiri spouse ilo ndo kuwa every time meagi keno gikaria ja tairio yo libenki etiu kuri andu baije kumunta na kamujumari muntu akauruka gambara ukethera the end of the day na kuigwa kwari kiugo kwaria lakini na gukira kire kauma kire patina na ndia kaligwa nyega manduja gongi ukethera ntamurume agotura igweta rugera mwekuruka bakore story abange bakethe ka weringa na nya high five now kuri nani nya communication ile tathira bwana families ukethera na let wacha nikatifu hili jambo tafadhali eke ja kwethera utanenkera mukuru okuga tambaga kwa muranjara kana ura Soviet kana othithia mantu ja manene kinyage ni benda muthabathambio no mathambia respect ino ndo communication no yambiria kura rira mtu araichokia 99% ya bad communication humanaja na mtu aichokia kwa mtena gitumi nje na problem ira tu ene na arua tu na ndo kanisene bago eta pastor si papa bago eta kuruba onkoma those are the things and now rira papera eka yo magumu zola ile nguku iruyo onde akatoka akalingwa na mera yonde ndongi mukulaga nengero tuthagu na mukingo jojo amairia dwe nami na akatoka chapati yango ngurugu atwe kalira ne jaje ikaneka papa papa anekerwe njuisi ile utigere mukulali ngojubero uzi now mukula kali mbele mwekolo warikia
pastor alikia kuria nguko ageta kwa ndandi na nandi mwakuru nyana umereke mukuru na haya nezire kindandi bahani baba ndandi alikia kuria na choka mukuru yo kuria kathaguna mukingo ela na nyunyaga papa alikia kuria let us be wise ya kuru please kenda communication yonekana ene family chetu papa alikia kuria choka kero atiri kwina ngoma ije njobi kana komere erejere yo maraya ule wale wana uliko na bando kenda te mukuru oweka ngoma kenda te mukuru kwagira ngugi papa atende ona kuida so kenda mukuru iwende kwa na good approach na communication in the house ile akamenya kugetegia kwa getekana somebody else kinyera akaja kingine optional iwe mo utara akewa na inyawa yeye geti bishop uleja akewa geti ukiende onje from there nilio rezimisha mukuru okukire ageni na mbere wagia kana nya koromwa kana iniri nyirika okerenye ni bishop kana inye kana mpika ni president yombeu okabera ndio nje alikuwa kambi abukethie na okadia ntato inje gati mwegie then at the end of the day together do na good approach in the house lakini leo do na ntato iko ndene njuno ili kwa kule antobaragia meagie kazia kumunta ngakoro na tuchio number 1 tutumba hotelia embrilling heart itenda good communication kule na nkore kombuli na hiyo kuona mukuru ugomi ena anyachukuta fulani mahali market mwongo oni ndio kuulia ati yete mweko kaliole amare gaka kulingana maguru ya kalingania kakali samwa imbie kuthingatwa ukethera kamwari kakambira kunora kai kamuntu no ndo bokerera kureke mukuru mbara lakini bakiambaniria wakali ya kagasikia kiru fulani lakini nakono ndokena ngula approach mukuru alikuruka kamori atire maindia ngukundie ria ngukundie chocolate ngukundie kawa ibije no dino kwenda cafe ikaba mige na kachongo fulani now at the end of the day ukethera mwekuru atigero nja no ndo mukuru nyaki mbere yakundwe chai era kwa madira ya muntu stima no kale haja na nenyangwa mbele kolongi mudakora ya ndura kwejete nenyanga kana no mbele shukuru ligwa ne na ndima ndo jujo ndo mukuru kinya kwa so kiongo ikethokira na ndiyo kamwira atia so na kwenda kwambiro mbele yae waje ujombe kwina haya ntatuchira nayo after mukuru akuria at least ya gukuru mimi mwechukari 90% yeyo ni approach na communication ilo tuko mundu wagire the way to kinyako kalija kwawe some men in canteen today nurabera ba mudangio na garanja bakoba matarifa nundu akagoma kuwa matarifa mwangangu kuika matoka mwanka ngombe kakire chigwa mwanka everything kule andu goteni ndiye kameme njano tuika meme tosha now no menye men batienda kama antu jamengi according to mutaalamu wa walia agora mwekuru na katika 15,000 once a day na mkuru katika only 6,000 na day mutaalamu wa kedra kuombeka kenda udona good approach na communication mwekuru wa kedra walikuwa migambo yao kwa katika 15,000 ekwirira ubati kwa ya mkuru ina negative way utine meja imba nyimbo mpaka ziishe lambi toki na leta kwa ngombe ukide jamani to anani ya kurubangi at least yakija edre migambo ile tigere ni ya miega kila mtu yongo karaboega so it is better to understand that the way we speak to our spouses it matters so much it matters so much 18:13 Proverbs 18:13 and God is with us 18:13 le kidara keriga tirire uchoke mbere ya kuthikiria igwa na nigi ikira gemeru giruga tikeke na giruga tiri ni wana ndoni kiri muntu ule uchokagia kiuria atekiyetwe makita jamwe ndenda kuuria mwekuru ule ndikuntegete ugetwe mukuru uji na njagi na rure au na gikombe gya kunywa kwira nkundia ruji no kamenya burua wetia kironaga how do you behave
ino ndo muntu no agwititwe kuthima ino ndo kuri antu bamenyeire kuwe sabuni nere ba muri wete nawe tiye na ria karaga badi uwe roje mbetongine tiko tunaje so they are kind of a language now mundu mwandikio njuno alikuwa muntu ule utokagia kioria atikiyetwe it is very bad in every communication, even edrole mwana edrole muchiari edrole who you are, even in a relationship ekeja kwera utira gwata ikyo muchonko ederena gitoragia pardon ino ndo atira gwata what you are saying kendo mba gwata kiro kwera kiro kumwira but now if you are not listening ino ndo the problem iko dikira no we mukuru kucha buni wite na uneke gandira direlewa what do you expect imageta of course from there eta no ame ara kumuleta wite na tabuni otije na lekara ederelo atumire diragire so it is better magide ya mengi kumwira atiri no menye kumwira ari ina kumuria bioria megamwe kumwira na ari ino mekai obvious megamwe ya aragia negative ni omingi kile migambo ya mega sijui kama uchafanya utafiti nitarudia lakini nikuelewa ukafanya utafiti leo no ndo nakulia yeko sabuni kwa mwira maidia ile cover ndine no wachoka kulia yeko sabuni ukamwira hoti jina rato ikawa migambo ya mingine ile kwa hayo kawa haya uroto kwa mendele kwa ndoa yanto no ndo bad communication no mwongee kwa kutokangia adingatia kilio para kino wajianto no you know those things and number one yes good communication it is like healing migambo mege karaga ya maguta ya ku heal the heart it is like the ointment of the heart ija gintu ya kuoria ngoro chetu ndio tuendelea Yesu ino ya kumenya kilima nto jonde hapo the when we have good communication ito batere kugia good communication njuna idi tu yeri watere kea gete mwera gerwa uchiora mantu nonga nkoro yako egoirwe eguwe uleikari wisdom na knowledge we need to run our families with a lot of knowledge in a way that owe gote kivango ama embana katu tumere yetu ambana mukuru kuba bandiki mugongo ekuga marindi tukaweria kutike kibango mwekuru kuba andiki mugongo erezo kone oneka auga married kinyeza murano jwa zito andika ngari ni yule married that is kwena mwanya marriage na wedding ile mtuko eko wewa but yato atoni the reality of the marriage ito batere kwira obatere gutuma your spouse aiwana batere ko kudingata na kumiss kiuri kama ule mutegeri ni atiri do your spouse miss you na kumisa ba ino ndo kwa ndo kutimisa kwa kulingana na tabia tia ama wala wala ino ndo kile kama kwa kau ya mwarongi no chaitani yani everything that person speaks it brings chaos and the problems but yato kambia kwaria ndo aleti na tieno hima ndo aleti no kuru ndo aleti kariboega then it gives us and June 17 27 and 28 you are the one families June 17 verse 27 and 28 okay 27 kata 27 eruga muntu ora ali umenyo tiaragia muno na muntu ora ali na uchiokirwa na ekanagia 28 ndikire boga nyawa ngombere boga kinyakia igakira igetara kire na ume kia gikeja gukira igetara kire na ume continue na gitago tumia giga kienchokere kuinga giga tumia gita ogiga tumia gitari igetara wakire na umenyo eriwa kinyakia gigakira igetara wakire na ume giga tumia gitari igetara wakire na umenyo. Now it is better to keep quiet than speak things that is going to hurt
your spouse. Na kindu kira kwenda kwira mutegeri no ntugache twatutha twitabiuria ni atiri mantu jara nauma rumene kuri mantu kariwa sore jara mekuweka no tuliyokera mukuru kuigwe kiakire arume bonde tatuiga akiri magwanyene jawe kinyara umukaga kinyara atikwenda kwira no kaga kiago sasa but now when you understand concerning Biblia ruwa kiagi keja gukira na I think that it is very wise kuri mukuru twatura no gwetu tumechamanione nyoya ndumba kumugweta ndambirire kuthurwa chamani cukuru Bidreria when my first born ari class 2 na I don't know mbianto bonete by the way so that time muchamanione yarimu ya chiari kuri mukuru ejaga kira atearie bukaria bukarikia how of what you have spoken okagia njara ro muthia akauga tukathidiona cukuru yetu karabwega antu nya tuibe to muura pe muuragia nda duno kara yacho kuma twambiririo tutegagia twana but now iro ndo wambere kwakia alikira njomi gigetha ikiaria out of njomi alukia some things akojukia those things ke njomi ici aliria mujemaria na manto jenu. Now, even in our families, egeja kuda nukuona nteto irio kagi kareta dina kimya. Mukona kwe mwako ora bokari ora bonere TV, ora mando ya didikire na bokari. At the end of the day, out of ruaria roawe, start from there. Yes. Mukuru the same. Egeja kuona okagokia, keep quiet. Funika mundomo. Iro ndo at the end of the day, okele umearibu maneno. Then yukulia Lea Jacob. I think it's James chapter number 1 verse 19. Jacob 1:19. Those who speaks without thinking. So approach is when ukwaje mantuja durani mantuja mega. Jacob 1:19. 19 iliuga tele iliuga endo aruanye na raia. Menyani ogo muntu nakarage na mbwechia kwegwa ene tichia kwaria kana chia kudura yes Biblia iruga atalaba bwe bumpendete mono ibo kumenya untogo muntu kinya uri kona tigage mbwechia kwegwa nagitage mbwechia kuthikia ene atige kugita mbwechia kwaria kana kudura ngantuti tonto maruro ya muntu jatiritaga ngugitia wagiru iria murungu endaga mimi batu kena approach na wa everything yekarabwega another thing approach cheto chikudwa na iwa muthenya when ure umariye mtu agita na attitude ya tindania wire mukuru ate asiumeta ngugine bukia bukana kethira umwe mwarimu ngi daktari ri gwira nire ate how do you tell each the other person the center person in the family yes go na mbeta na go mbeta is a very good thing no ndo mbeta ikawa gutegwa ndo nyako ja tundio no mbeta twatumira na bantu twatumira mbeta tokeana but now approach okethera mukuru na kwaje na the house help boy rangurukie mukuru okethera mwari wangu gino at the center of interest in that home mukuru na kwaje na kaka na mwari wangu mwewe na kwaria na kakaria na mwari wangu adeno bebe ikiwa tunaona thirikari nyingi muno cia family cikugarura ino ndo riria gwatuika rwaria rwa mukuruku aritie rwega iria gwithithie mbeca lakini kwena mwari wangu kuri antu family ziganaita ngugi nyingi muno me akona na all those things kuri antu tukiraga baganire kinyana kwa bomithia na kona ndomiria mami na ya money they have separated even in their bedrooms ino ndo bona u bakaraja uti na tusi batimenya ko karabwela ino ndo the communication is not good na ndio kethera mwayo nguge no the center of everything yes ukethera mukuru nyenda gutumana ukethera mwayo nguge aurire mwaka ura bed sheet mwaka thithia manto jo the nonto gotewaria nothing is happening at the end of the day mukuru ria kaumara every approach
no mtu akuru iba gwita na nyandi ba melon iba gwita ndiku ya ba melon ya baguki iba gwita na baba kuthirukia mandazi jirene ino mtu agetwa customer kurumye kindazi kingi itubuiba jathongi hari kama otiria to itubwera wa nkoma wogo tibua wigarano nja na ikamware katete ibwa komwira customer ko wenda watu eta idea kenda tugura ande ndo idea kamuntu akori ukethera bawe change number no to that just a small approach ira ndio ukethera mukuru wa beya kuthambia kamuntu yani ndio kona kuja na ngoma ngokigera aja yokasuna jirene na ndio tiko yoteria ino ndo kinyawa yako ya ngoma ngokiwa mukuru kwa teta wewe ndio umemtoa na lugha mbaya ino ndo nyo yako kwani wewe ndio muitana au ali bado kwa moja tena no ndo wali kwa lokigera kama hiyo ogete kichuka kikigami agendo bete kwa kumoteja tena from your home ni mwinga maburu yani ndio gaza kamdo kale ko kana ko ikagorero mo kamunda pa wega ba ka somewhere else so kwena gitumi ya kumenya kile manto jonde approach is very important when we have good approach good communication the way you release your husband as he goes home out the way you speak to your wife magide ya more I was telling people in the church no watiko makia kinyamo yako kule mwe kedibo kaya maromba wali kio muratia kwa mama my dear I want just to tell you thank you ndenda tu okwire iboega akulimbio mbere na kwa mwira mtwe na kwa miaka 12 na akino nduga ira no mporera ngu na ngugira cyo ndio litaga watu ikawaliwa tutemenya kurea there are some people bano litino ndu imbeka chemuko bano limbere koro ngeda kunora mbere mwiru ko sawa but when na yo watu kuona kwena ndu bena dina na be have everything ino ndu nyorere rwa kinenge wangari ero yokyangari ukenyange maguta jenwe kaliyo akagweta ndu na bele na banyina na everything so na ndinya diretia kari atina kintu kyo mekenera yes irio ukethera hitibango gibo bagukenera utonga babo nje ndiria kuthinjinya and the spouses you want the people to enjoy okay they are not enjoying on dolan ko iro okay kambo denjere ni bonore kambo denjere ni bore kambo kutaba ngokichia ni ko yake ni mtu adiri akuiro ko kona ya mtu now at the end of it yes umewafanyia vizuri lakini hawafurahi they are not enjoying the approach the good language in the family. Proverbs 25:11 to the eneo. Amanto yagenda boeka yeto le Yesu. Juno 25:11. Juno 25:11 Kenya haraka 25:11 iliwatili yugawo 25:11 Ondo bwa ritwe kagita kara kagirite itamagemio mama tunda madhabu mari eguru ya fedha 11 Yuri ruga rutatu rwaragua egita ria yagirite nita maguta ya dhahabu jari ndene ikabu vya fedha meaning that good communication good language Biblia ruga kanisa dhahabu ja maguta jari kabone the heart when people are speaking good things ito mana they were full of joy in the family na kwa lokani anto one thing ekele koza bokaina melanone bokwatane kara bothiuruke anto bolenje uria karaga ekenete lakini boitonya ngari owe ama hondu ya totonya ngari otonya ngari anda no kuina ka kora no le dayu mwaka Filipe na ndio kwa watu kama anto baliwa that family is okay lakini mwana huyo atonya mbali ngombe tonya bwana now kana kutia pete so you nadia utini nyage tumi keki keno kile okeneta na ndinya kinyakoria na ina keki ya chionde na mnaona ndo akenera muiki na libi zetu ngombe mungu ya some media that people are speaking to others na wanaenda kualia oya ndo bawe bangi wale tovia bangi bagero batena biongo just imagine hata bomba kukenera na mtu oya tena kiongo like that ndio kuna mwekuru atulire kwira mukuru wati kiongo mwankake
ana bero bali ngembiche family father mother and children mwana ale okay on grade 2 baba basi ite manzo ya gita mwana alinga nyina na kiongo na karibu ega nekira byonde bya mwekuru ekaya na alinga children jina byongo na byonde yo kinyethe na no abati kwa meria alingere ale na muita father at the end of the picture atigera na kiongo mwalimu amuria nikiwekera children kiongo wekira mother kiongo no leo wekira father kiongo amuri mami uga baba tembio atie kiongo no menye ndimo kuona mwana mwanka kuigwa it means no getie mwanka mukuru kwenda iko maanisha mwana yule akakura akali yes no menye kwena ula tukaranagia na our spouses kira gigatuma ikyo gatuma re ura na beto le abakagurwa I'm telling you the truth kana bakagurana bena percent ina yawe to karanagia ura bagakarana akuru bao believe me irondo kwikio na akuririgo mukuru akiarigwa kuriona na manto ya kididwa so ote athirire ka kuthiri so it is better to start becoming manto ya mega namba sabuni date 7 mustajo date irigo atiri kanyo kamutula agirete karaya manto ya ume na ume rwawe rukaja igamba lile na wo iota kanyo kamutula agirete karaya manto ya ume tuige to bula werenta ni atiri kinya wa kanyombe 20 million yes tika kuria mwekuru ukega ntakire ori we mamako no kuona ya meche ya kuwe mamire tanda kiwe kiene bona ndagwitire so mndu akajidumisha in a way that at the end of the day ukethera no atare kuri antu batare gukara kuri ekuba uri I'm telling you man today atare lero we mugene akari na muthako gutujera no ntu atisi na kumwita mama mamu ngiri okwenda ngatuire akono mbeta mamu ya kugoma kwa wale bakana baba leta makara iro ndo atisi atyo mwita ngombe no mwita customer atisi atyo mwita ugo tena kiongo ugo imuka woderi atyo mwita those things akono makao mbori customer ngongere kana ukaigwa na kuita uya akienda kumwatra ali meo watambiro madam please usike uni ndengo gene ndeko ndo kuwathia mbiro no nengera mbeza so akona de bali ya tona ozi yasbedere tabari amwe kule muntu awegatu kule muntu ira mutindo akana ene market agatendera akona ndo murume mwira sorry just sorry sorry akamugwata amwira very sorry na ura atendera kwa wako rugito gita kwa wao weta atengivila medo so kwa weta ja mtu ina ndoka na wote na medo so in a way that tumantututo nini no tutume muntu akumara kana kede ale family na akamara lakini magwane jao je kimu wajura baba mano prema buena miaka dhate kwa urenda lakini netire kiume very very far akugana jana ndi ari atwari na muthakora atwari na ndi form 1 kwa ria mari na riwe na ba form 1 nyawe lakini muntu there is no approach there is no good communication there is no good gutina kwaraniria kuria na ntu bangi batura bathunitie muromo always na gucoki mantu uria akenda all those things kutuna familia yenye hawawezi kula pamoja no ntu ria nde bakara methe na gukoma bandi language itubula gwira atirichi antu betu babontegete ibo ekakwethira twina good communication na good approach ke family chetu kenda tomba para boya. God bless you and God do you good. We have only a few minutes ile anti paminazi aliganingana tuno tega ni tega lakini boya gako tunataka uwe kama na chile bole vile wa mero TV ko inambara ko kega kwa rwale wetu waraboya mumbi na ndio dikirete wewe utere ko by the way ikagita ko inambara ko labda kera myanati uwe na kiure yako ko inambara ko vitu wala kiure yako na usore mtu kwa mwanani kiure toro meto ndo karatara ina wa saitani tunambara ko igwa tukera yendo alire itagite kwina mtu kuuri atire mutumike atiuga no kumana ko lakini iregana na kumenya kwao adiwa okay adiwa okwariri mantu makorerie na arutinguge bamwe ikino ntu twikaga antu baingi kana antu amwe baingi ndeni ya family baokutaga kuthijania na antu baraba kubarutira nguge ndeni cha family chiago
iko wendo buthi ya kurira indi nonto mantu mama dia nambere kwa mai kare. Thank you very much na ko gwega nonto wa mathomo mega ma orwe muthi. Thank you. Oyuno mwe chamba yitawa matwina ante jetemene keleka sana alembera ndi kabisa. Matoto wacho na matoto na vapo ya muntu wetu sana oyo. Matoto yapo. Aliga ikithomo kiega na akauga ati baraba bitunambira kwa bakitikagira afero bakwinambira kwa bakitharmikaga oyo wana no atikwenda kuwe mngibuga nto batikwenda kuwa inako ibao na mbuga bomba kuwe kuyo mato lakini ibwega sana oyo aliulia manto kan ngi chunkwamba ndikiritia ruri kan rwaliru rutagirite communication yitagirite nweteme antu bakainambira kwigwa bagitigambe yao kana nyaba gichoka kuri uno gutigarira family chiona bakadi guntu kungi bwega sana. Thank you. Ngweti mutumike kainambira kwigwa gichokagia ntona ateche miro bwado kinyawe alugana ri mutamboni sana nto mtu bakwinambira kwigwa ora ilete mubango na kinyaba ingi bara kumenya labda bena biyo lakini bakarita wawo mtu nakumaka andika ka message au bibino kuikumura nago wakuikumbura tele chiete chemuji lakini nyaba kaya kumbura ndi bakora. Yes, bakora no sana by the way. Now kamba mbili na kiukia uwa mbele ororia imbieto maga. Some people baigwa gwitana tubagoge. Mbele wetu watu wanayongi akuga ni ajeni tunaendelea kubarikiwa sana na asante sana mtumishi barikiwa sana. Tunaendelea kubambika hapa tu na familia yangu. Hiyo kwanza balengete na familia kule no akawa kubambika tu. Bali badali. Bali badali. Tukiwa kwa radio boy kama huu and everything is okay. Yetu anaendelea. So kuri na rwimbo eze no mwinite auga gutu otendete kwendo. Kinyani mpendete kwendo, kinyagwe nwendete kwendo. Number 1, the key thing in our families kila kiretaga good communication kanamban communication. Communication kanaro alero rwega rwega ya there is genuine love. Number 1, ndawire kwina wendo mirime thatu kwina wendo gwitagwa heroes. Buria I love you if ngakwenda kethira ukamurira ngu kethira mutungire tekaliruka kethira makeup igakaro etagwa heroes. Kwina wendo bungi witagwa pireo muntu enda honge no tuba personality na ikianto ya bagwe pana pamenazi bena celebrities bara bakuoneka na ndu baba ingibo batikwa careful rira bukugurana muntu no wakwende tino ntu gakwendete alienda kugwetanirwa nawe unire mwekuro mutangazaji ntimo sero ndaguriro inchamba ya kurigaria ina yatawe mboloke ntimo sero so at the end of it rira personality ile kaura no ntu ithano ogutwe either no ukure either no ufiti change ngugi rira personality ile kaura then wendo bolibora no ntu eri kuona no tiro gatangaza matangazo nja of course kinyera kugurira personality ne yongo na kwira praise and worship yongo na kwira preachers kama walika inaga sama na microphone kanisa ya ojoro utukufu ume utukufu tenja kukwendeka ikanisa ene no utaka mate utukufu wa ikianja watu ikakaragia ya kameme ouke na mboje kuina nabuke na mboje kwaje nakakeda kugirida reka ora kage maromba at the end of the day through karazi keda iyo koria ndio koria wewe mwe tinda ndaye magaba ndagithira ndagurite ne atie kwaria ukeza ntomurume akorega nya akone nya akurota ino ndo agukegagia kenama akwira karibu ndugu you are blessed servant of God. Hallelujah. But at the end of it ukethira yaturuka razi kauma guchererwa kinyomo excuse ekwira choka na rewa uma ikire akababu kalina bona kure na mukoro wekaira kuri nyamubira bithiuruka nyombe guru bieta gwate mfano atigana fani ndene kuri na bira bingi tuona ga chukuru kana factories bieta gwate bira na rewa ko biona we ari mubundi ambiririe gwita mwira ko ni yeri cyaro ukire no ndi contract na ari wanyombe ka ruro rojo kumwa ngada ina chio tuko ari mbio
ari ngugine ne nkathini ari iguru nau kindu thaita tucio tukwaga gwatiritio mawero kenda bathiria batigerio bieri yo bagona gwikira bia muthia mwekuru amuringira thimu amuria inore ngoma no menyerio gwita kire akatwagarampio kira kia muthetherie mukuru alinganirie kinyamu kiu ndira amurambiritie ona ndio ndiraranje unakuja kukuua saa hii ilo tunyatira ria anataka kumaliza the contract kenda athiri kire kionde akwendete kuthirikiria kenda nje wikara boega atirima somebody no we utirinde kwaria now kiuria kira kwenda choke ndenda kuga atiri mbere nyo choke kiuria kumutumikire wena ntugo umira does it mean kana kai kumaanisha ati I'm sorry kuuria orakiri ama dabao ni kwena mantu maingi muno maithitwa praise and worship kinya uni ngubwariria kwina uni ndi microphone ine na kwina uni liu kwina mairiu mi wena amuji ndinja kuri ekuru barigara bona mukuru amani akirira madhabao ne mpaka wanauliza pastor man ni ngongani wewe aya bana so there are some people they are you now in the time of you geria kumenya wongi mtu jaribu kujua huyu mwingine ni mtu yale you ya ino ndo magita jamwe like Marian men itogwa tradition iko ikatwelire kuri antu batira kukanya digono kimuzisi ne yo tradition mukano mwankanya nda mukiba kenda cyo tukwaruge uni atemenya ombera now she is a pastor that approach now got it those things it has to somebody to understand madhabao tujori alitamaina ka au ngudi uha kikiongo ndakwera mtu leo ntegete ino ndo no yuke mtu madhabao ne ukauga nkokwera but the end of it kireo kale wenka na so it is better to understand that so magite ya mangire kira kitumaga kiure kyo kiambera gondo cyo kino ndo gache to ikudira ndenda kugatiri kira mono gitumaga ari barato kuandika betana the men mbere makwina gitu tweta responsibility kinyayo ni mata so much riria wareta mwari wa nguginja abati gutethia ngugi mwankara wakinyira as long as mukuru okwenja yani nabatiri kwena limit nabatiri kwena limit okay lakini ukethera mwari na kinyire mwanka kura bokiza cie mukuru mwanka kwara gitanda kienu mwanka mukuru kuthambia njara mwanka gusabu mukuru so kamware gakeja kachakai durumbe chochia njenu kamenya guthiga murundira obako na manda gukurukira to mburumba ritoka kureaga na intobira mwari wa kurea oya ujuria kamweri ujoke nawe the mother of the house ngugie kwiko karambe au mukuru kan tamugiria yo kauga kadhu chamukiria oretere abagu enda mujiro kweri andara mwira kadhu nawe weri moti beta wangu uretere yangu kana ndadigwa kana kiria tagonja ikira itana at the end of it aume tuelina wanaume tunakuwa na shinda ya kuona and let me say this with a lot of sincerity the more we see the more we desire the more we admire and now aran ko murume akaraga jao aku favor at the end of the day wewe na melo jao na madogana jao ya kwambia kuita nani okay what for na utento murume na aru anaja kuinya ya kuthi bishop kinyako za kuthi ni archbishop ulihinya kimtu muka kinyanio kinyako kimani so gutwe so rira gugatwika kamwari gaka kumenya the weakness of that family no ndukuri bone arume baba chwaga bongwa na koi bangi kamwari kamenya the weakness of the mother of this house ate chugurigara mukuru uju ukethera ga kumwandikira message ari ngugine kamuria ndini kupikia nini ukikuja siziko kwa fridge so leo mukuru akambiria kuona kwa mtu ina concern more than my wife at the end of the day ugaikanwa out kama mukuru wacho arombe rutheje muthenya ya karomba rutheje muthenya no menye agetuma wiki chukari ukija kumenye kuri wewe ta muromo na nire email ire thatu at the end of the day so ndenda kugatiri no ntutacha tuikutira ndenda kugatiri let us take our responsibilities
as wives in the house, as men in the house. No nginya rumerere okarekeria mwekuru kuna kwina muthaka wa ngugi gutwira ageta. I have a life experience ya ndeka memene. So nenda kugatiri kire yonde we have to understand some things. Kile ngwetigia giteri kidogo communication with them maybe antu ba gachoka kwaona babangi bagatiganira. Many families even if kulina bo batira nenya buma kwao. But through communication. Yes. Through communication. Kwi bahanire na barara amwe. Tigane nyawo gonja mirigo. Mtu arara rungwera oyo ngi akarare. Hata wako kwa kitanda moja. Yeah. Lakini ba mwekoro na hanete. Tigana goko kwa rege chako gera mirigo. Mirigo hivi na dine. Arara na nguo chionde. Arara na kala kanini, akarara na mbaika, akarara na kibande kia jeans. Akarara na muguto jwa jeans. Na agachoka akaoa leso. Na agekira kibuti. Kia ndikise ngenge ni ng'ombe na ngobia. So kinyale mara go tuko. Kediri ba biorobia bia ome. Ando ba matoka ba kiwa soja ametoka. So kule bahanire hata kama wako hapo inontuwa mbani communication. Yes, ndenda kuga communication netumete andu baba ingi mono vaga njira ya gutura in this life. Bachoka bachiagira ngugi. So 1 Peter 3:6 Iruga like Sarah who obeyed Abraham and called him her Lord. Yes. You are our daughters. If you do what is right and do not give away to fear. Ojaure Sarah akinyete antu hau itaga mukuru wa my Lord. No, Petro alia kanisa you are the children of right. Na igo katere kujingata. Kiukia thithagua. May God bless you, may God do you good. Na Murungu aguturie. Wewe sana mtumishi, thank you very much. Ngetigia ma urako na matua kwa bigiru na gatu inambere kwa tukimenyagira miji yetu na ikengone miji kainambere kwa ikiora bibi tukirikire mutumiki tikumenya weekend yeno kana kwa wontu wena biaro kana kwa wontu. Thank you. Mishemanio na thank you so much. Ya kwa mtu akaenda ukinyira na mtu kwenda baraba uragia maybe. So ndenda kutangaza next week. Kanisa yetu ya Rise and Channels of Prayer Church kama tuina baba wetu witagwa Apostle John Kimani Arais. Tuina revival Friday, Saturday na Sunday, which is 26, 27 and 28. Ngwenda kuwa tanto ugeni gituendelea Jesu na ngwenda gucokeria katho abo mbere kuija. Seminar twatangazite last week ila twalikwita. It was so good and we thank God for that. Then ngwenda gucokeria mundu wonde nkatho uria usupportaga kiria tukuthithia, especially people of the church. Yes. Kuri no tongeria kwa kanisa na kuri antu bara ban supportaga and most unyaba bando ira kenda kugijita kwega. May God bless you so much. May God do you good. Number kwa thimo ni 0723 311 848. Let me repeat. 0723 311 848. Para bendete yate 0735 208826. May God bless you. Shalom, shalom, shalom. God bless you. Bwega sana. Thank you very much. Mutumichi, thank you. Bwega. Na kinyana muraidira wa Meru TV. Thank you very much. No tuwa kuinambira kwa urindeni ya mubango. Mwaka kimeki ukengi. Evi nambira kwa wena kagita kega. Na kinya uidhirwe. Uena oworo. Bukala.